thirtute chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thlang Serchhip District Consumer Association ten P&E Department in thla electric bill siam dan phung du lova thuneitute siam tura an ngenna le hetiang ang bill diklo tam tak he mipui tan pek ahim lova thuchhuah lo nei to kal zelah Mizoram Consumer Union Aizawl hruaitute le P&E Department hotute chuan nisom paruk thlasari sang he somni pakhat khan Chief Engineer kaihhruainain electric bill chungchang hi sawiho Department lampoin an thil tihdan diktok lo chu an phat lo thu an soyane Serchhip District Consumer Association thuchhuah hian P&E Department in tuna reading an lak mek chu thlahni bil atana reading then somin bil siam le vek ani don thute tuna reading tel lova bil siam chu ngai thalova pedu lo an om chuan bil peri lo turte nakina meter reading kaltlanga department lamin bil an ron siam huna tun an pek lo hi an unit mandan mila thlahlui bil pek lo wanga pung Church om lova an pek thei don thute tun thla bil pelotan an bil pek lo awanga an electric connection hli sak an ni don lo thu an soibok heti lai hian consumers te zinga electric bill hi an bil adik ni a shia a pedu tan online mangin apek thei reng thu te bil sang lutuk le ngai thalo chuan bil pe mai lova department a complaint phot tur le chuti ani lo po in bil diklo she turin nakina meter reading mila bil an ron siam huna pek mai tur ani thu soin complaint ma in bil sang chu pek lo ni se an tibok heti lai hian online emo offline manga reading lalova department in bill an lo siam lo peto te chu thalea reading kaltlanga bill siam ani huna tun an lo pek to zat hi ti niam ani don thu an tar lang bokani nimin khan Mizoram puma COVID-19 positive mi zali somriat pathum mobel ani a Serchhip patangin mobel an om lovani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive somnga pariat mo chhuah ani a thunat laboratory a sample testing a COVID-19 positive mo chhuah pariat an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive mo chhuah thar zali som pasari an om thung ani Serchhip pa hian shikai chin chhia to zasari somnga paruk omin mi zasari som paruk enkol dam an ni to a COVID-19 wanga nunna chan mi pathum om to in tuna hian enkol lai mi somthum pariat an om meka nimin khan COVID care center nursing school atangin mi pakhat chu dam taka chhuah tirani United Penticostal Church Northeast Serchhip Bial Thalai PYD Bial PYD Conference Rorel thupat bo zuin voin khan Serchhip District Hospital Blood Bank ka amamo apiang te man turin thisen unit somli panga an pe thisen petu te hi mi pa somni panni le meichhia somni pathum an ni a Sri Lanka ra Serchhip Hospital Blood Bank hian thisen mamo na asan chhauze lawang le Blood Bank ka chatlak lova thisen mamo awm reng theinan ko shan thalai pol tlom ngai pol le mi malten AVBD Serchhip in blood donation calendar asiam angin athlonin thisen hi pekal reng thin ani Serchhip Bial hian United Penticostal Church Northeast ko shan panga awm mek ani Serchhip District ka African Swine Fever Chilen na hmuna puan to khosomni paruka avok thi sangkhat zariat somthum pakhat zet a om to Serchhip District ka khopasari te chu ASF Chilen na hmuna puan thar ani le hnuwa Shileng wanga vok thi chinchhia hi atambel hle a nimina vok thi somli pasari chinchhia thar om le bokin Aizawl vok somni pakhat zet athi le a Serchhip mual puya pakwa Serchhip chimvenga pasari chiatlang a pathum chuan thar tlang nuama panhi ba ka new Serchhip marveng veng chung le bungtlang a pakhat theu athi le bok nimin khan ASF Chilen na hmuna puan khoparia ta vok somruk pali suat le ani boka vok suat tamna te chu Aizawl som paria Serchhip mual puya som paruk le Serchhip din tharvenga som pali te anne nimin khan Serchhip District ka khopania chan siat lo vok thi pathum omin not van lai phaya panhi le bak tonga pakhat te anne voin khan Serchhip District Sports Committee Office Bearers te chuan shwai to tharruat na hun Serchhip Town Hall an mang Serchhip District Sports Committee Office Bearers te chuan voin chhnu dar thum khan Serchhip District Sports Committee Office Serchhip Town Hall a kumsang ni som hi pakhat atanga
kumsang ni som ni pani chunga sport discipline sang IO tour executive ruat na hun an manga he hun hi SDSC chairman Phuket lang than moyan akai hruaitute executive than thar te hi Zolian Moya District Football Association Ket lang than Moy District Volleyball Association Lalrin Moya District Basketball Association John Zoram Moya Inter-District Badminton Association Vanal Chanchin Chashil Moya District Table Tennis Association David Laldin Tuanga District Chess Association Dominic Zarzo Sanga District Wrestling Association Kapliana Patsuao District Boxing Association H. Sangming Liana District Karate Association All Mizoram Karate Association IO Vanal Shuaya District Taekwondo Association Vanal Ruata District Judo Association Mangai Thanga District Weightlifting Association B. Vanal Soma District Aqua Association H. Pahlira District Athletics Association Lalrem Ruataralte District Archery Association Saiming Thanga Sailo District Rifle Association Lungti Oyi District Hockey Association Vanal Chana District Tennis Association le Lal Ompuya District Cricket Association te anne Nimin Khan Longtlai Borsab Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan Thingka Third Air Battalion Hun Puitur Sakme ka Building Pakhat COVID Care Center CCC Tanamhan Mek chu Ahmuna Tloin Thoktu Tele Damlo Te Din Mun Fia Borsab Chief Medical Officer Dr. LP Malsomabaka DIPRO le CYLA Hruaitute ten Antroy Oma Medical Lama Thoktu CCC Duty Mek ten Lodong Songin CCC Damlo Tele Thoktu Te Din Muntlang Pui Anlo Silfia Damlo Tele Thoktu ten Harsat Na Antolo Na Narua Manasiam Ngai Tele Changtlung Zo ka CCC Kalpui Tihdan Turte An Sawiho Voin Khan District Disaster Management Authority DDMA Champhai District chu DC Conference Hall a thukhaw min July ni som pariat sang ni som ni pakhat atanga July ni som ni pali sang ni som ni pakhat zandar som pahni thlenga lockdown kalpui tur chungchang additional DC Pu Henry Silalron ki makai hruain an rel ani Thutko ma hian Champhai District chunga Shileng do na konga malak na sang tele vaccine pe konga thlenchin le machhop te ngai thla kani a kaina chin hriat lo te rang taka contact tracing ti zelam ni thu le endik na kalpuya chhuizo fel zelam ni thin thu ngai thla kani a Champhai District chunga tundin huna COVID-19 shikai enkol mek mi somthum panga an oma heng zinga somthum pathum te hi CCC Champhai Nursing School building a enkol ni in Pani dangte chu ZMC a refer anni April sang ni som ni pakhat atanga June ni som panga sang ni som ni pakhat thlengin Champhai District chunga COVID-19 shikai mu chua mi za som kwa pariat an omtlin thu tarlan ani bok district din hun chu thathokhat via washiat ani thu tarlan ani rualin in thada lova chanlak zel atul thu tele ramjikal tlanga shi in kaidar theilaka film khur atul ziate sawiho ani bok Nimin Khan Health Minister Dr. Arl Thang Liana Commerce and Industries Changtu ni bok chuan Commerce and Industries Department Board sai Health Department ne na mizo kutsuak PPE set sang thum plan program mineko twal zola neya khwalian ani Minister Dr. Arl Thang Liana chuan mizo siam nge PPE set thoktu ten ICU chunga po an hak thei tur khopacha ZMC Dr. te dudan anga thui PPE engamozat Health Department ne na hlan anita chu lom omatia thilthar danglam tak siam chuani satlia mai lovin me engamozat tan ezona siam sak ani hi thilchin chiatlak takani ati Minister chuan Mizoram chung mipui te Thui le siam chuange state mipui ten kan man war achul ti soyin shipui len hunlaya mizo siam mas PPE facial man kan war ang bokin shipui kiam nuwa po mani state siam chwale thar chwa man war kan zira chulani ati a state po na le ramdang thenga thon chwa tla khopa kutnumam nal le quality tra kan thui le siam je la poimo ti sia a chutiang siam thei tura an ngai tuan mang turin puan thui le thiam nang de lama ezong tu te afuyani State Executive Committee SEC thukhom chuan meni som thum khan State Disaster Response Fund sumin twal chung siam chwa PPE manni se ti na rela hemi bo zu hian Commerce and Industries Department chuan scheme for support of local artisans who lost their sources of livelihood due to COVID-19 pandemic lockdown asiama vengsang changa local level task force ten twal chung puan thui thiam chomdol ngai thlang chuakin PPE set singthum sang ruk thui tura ruwa manasiamani a PPE set te hi ZMC doctor te dudan ang thapa sample buat sai ani
he scheme kalpuina tur hian abul chan nan DMNR atangin cheng noi za somli point pathum paruk chu July ni sari khan don ani a atho khatna PPE set sing ni sang khazaruk thui tura ruwa mana siam ani a puan thui thiam mi zathum thlan chhuate hne na PPE thui tur zaisa manropoi modang nen department chuan LLTF tikal tlangin ape a PPE set khat hi cheng za somnga zelah thuitir ni in puan thui pakhat hian PPE set somnga zelan thui ani July ni som pali thlengin PPE thui zo to la khom to zong hi sanga zathum somruk ani a July ni khat khan Health and Family Welfare Department he na set sang ni an lo hlan to ani program hi Commerce and Industry Secretary PS Herlal Ruat Kimin akai shwaya DMNR Secretary Bial Biak Sangi Health Secretary Pual Ramhaka Agriculture Secretary Pu Jeming Than Moya Commerce and Industries Director ni bok tele mi poi mo dangte an telani Nimin Khan Information and Public Relations Minister Pulal Ruat Kimakai Shwain Department of Information and Public Relations le Electronic Media DDAIR LPS le Zonet IO TSAD Conference Hall Minikoa COVID-19 Shileng do na konga Electronic Media kaltlanga mipui zirtir na kalpui dan tur anrel INPR Minister Pulal Ruat Kim chuan thu soin COVID-19 do na konga na sale zuala chanla ka ngai thu soin mipui zirtir le COVID-19 chungchang puan zar tur poimo thila sarkar le media print le electronic ten tho na thatak an nei chu lom omati thu soya voini thlenga tlom ngai chua VLTF LLTF le media mi le sate ni tin ramta na pen chuak te chunga lom thu asoi bokani minister chuan tun din hun hirim COVID-19 shileng chungchanga mipui zirtir na chu inril zo ti om theilo wangin athara chanlak angai takmewani ti kal khom te hne na asoya sarkar cha uring lova mani mo phurna shia a khwale tui thani na anga COVID-19 adar zel lo na na theitop chwa zel tur point minister hian mi puite asom bokani he meeting a hian mi puite zirtir na kong malak na sang slogan video clips le program om theite soiho ni im target audience Milin INPR Director Pilal Lian Pui Hova Malak ni se ti ani a hun rem chang pasabera thut khom le ni se ti ani bok meeting a hian pi hwal sangi secretary INPR pi betsi zo than par sailo joint secretary Pilal Lian Pui Director le midangte an telani ramchunga petrol man chuan san lam apan zela poisa som thumin asang chhole mek Metro State panga Delhi Mumbai Chennai Kolkata le Bangalore te chuan petrol man hi chiang za chuang ani to a voina changkhan poisa som thumin ato bel le ani diesel man ero chu alangaya mei thane na te khin chuan cheng kwa le poisa som pali in ato bel thung ani Delhi a petrol liter khatman hi cheng za pakhat le poisa somriat pali ni in diesel hi cheng somriat pakwa le poisa somriat pasari ani meka Mumbai a petrol man hi cheng za pasari le poisa somriat pathum ni in diesel hi cheng somkwa pasari le poisa somli panga ani ve thunga tuna petrol to na bernia soi chu Rajasthana Ganganagar ni in petrol hi cheng za som pathum poisa som ni pakhat ni in diesel hi cheng za pathum le poisa som panga ani thunga ni Europe Commonwealth pui chen khata tuilian tuar de chom do le chan chwa na chu ngor taka thomek zelani a mi engamaza chin shiat lovin an la ommek Tarlan to angin Germany le Belgium te chu atuar na zualan ni a Germany a hian tuilian awanga nun na chan chu mi za handling to a mun sanga chan chwa na thomek ni in Germany tuilian na huna chuan phone network chat awangin phone a man theilova tuilian in kong tam tak ati chat box sia wangin duanga chaka chan chwa na hi tho thei ani lovani tuna hian in noi kha chuang chu power supply mulawin anom meka state pathum North Rhine-Westphalia Rhineland Palatinate le Saarland te chu he tuilian tuar na sa zual state te an ni mekani Rhineland na Palatinate Aizawl district thuneitute te chuan min thleng khan mi sang kha zathum vel chin hriat lowa hanom thu tar langin darkar tina chin hriat lo an tlem chho zel thu an tar lang tel bok Belgium a po chan chhuah na thok tur hian sipai tam tham tak thon chhuah an ni to a tuna hian mi som ni nun na chan to in France Italy le Austria atanga chan chhuah na thok tur kal te po Belgium khopui pakhat liji a thon lu an ni to ani South Africa President Hluiman ani nuwa boina chuak tu te emo rem ruat ani thu South Africa President Cyril Ramaphosa chuan asoi
tarlan to angin he boina chuak kai hnoi thi hi mi zahni som pahni an tling to a mi sang hni zanga chuang man an ni to boka dorzariat chuang rok ni to in dollar makta duai za sari som hni man ho chu ruk bo ani to bokani do then khat chu rok ani lo nan si pai ven tir angai hial to a do rok na sata wangin ram chunga thil in dai lo na athleng na sa hle a thil tlem te leitur point jing kar ma taka tangin mipui anin tlar chan to thina president Ramaphosa chuan he thil hi duan lo kani thu soin he thil ti tu te hi man chhuah an ni ngei tur thu a soyani England Premier League fixture a chuak ta a August som pathum zan lai atangin khel chan ani le don match ma sabera Arsenal chu kaithar Brentford muala an lutanga Brentford hi season liam ta khan EFL Championship a pathum na ni in playoff atangin Premier League an luta cholkar ma sabera in khel tur te chu August som pali jingdar som panhi le chan via Brentford le Arsenal tlaidar nga Manchester United le Leeds United dar sari le chan ve a in khel tur te chu heng te hi amni Everton le Southampton Watford le Aston Villa Chelsea le Crystal Palace Burnley le Brighton Leicester City le Wolves te an ni a zandar soma Norwich City le Liverpool te an khelang tunai football thuthar langsar ilongai thlaang Tottenham manager Thar Espirito Nuno Santo chuan an striker Hurricane chu a chuak du angin soi tam hlema se England captain hi Tottenham player ani chunjom zelarin thu soi Kane hian Tottenham a chua san du ngei ni in alanga ama ngei hian Tottenham chairman Daniel Levy chu ti pui atum thu soi to a Tottenham lam hian theitop chua an player poimo tak Kane hi chel an tum thu an soi ve to bok Arsenal chuan Brighton and Hove Albion defender kumsom hei pathuma upa Ben White chu an lak mel hle a an la the ni chuan Arsenal player man to zinga a pathum na ani don ani Manchester United chuan Carle lam hian La Liga lam player pahni Rafael Varane le Kieran Trippier te chu an la fel don ni in English le Spanish chanchin bu te chuan an tar langani Wolfsburg chuan FC Köln atangin Belgian defender kumsom hei pahni mi Sebastian Bernau an la luta kum nga dai contract an zia pui AC Milan chuan Chelsea atangin French forward Oliver Giroud chu free transfer in an la luta kum ni dai contract an zia pui ani Wolfsburg chuan Manchester City atangin million som in Germany under 21 striker Lucas Mecha an la lut Southampton forward Louis Dusan Tadic chuan Ajax sa sang hi som ni pali thleng dai contract azia belani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan te chwa the chu ani